Sanay mini isu padang kinong takbut ladang setang kinong dibu kapor election kade kayo kapor election kade katamasa kini ki politician kiwan bang pietbot bagini ki pai bang kisen kabu panterwadi kibut kejeki banyak kredor kabayo kabahe kabakam he kekatawa kade ki jinglong jingman kabala mi kade ki jala kajumi bakani kala jersey ngamtip kalau nguno ni po sala jogi hari haki konstitusi ke Bangladesh yang ini bahkan ni kalau ngong haki pai ba ay tuipi kila syarem hangni jadi bagi kini kiai yong don kan dia ka surga bakma bakata kalau ngimi bangi banong ni perta ia ka clean politics hakapor ko baadan lu perta ia ka clean politics hakapor ka bangi ong bangi election kalam bisa om bang mano banget yang Umang banget ini banjok election banyak election ni kan bisa kadang kecing pertah hari klau kyo nagata-gata umdan mano banget benuan sekmat banyak election tang kimbiat kiri seluruh kiwan nagata ko na mga tao nga soong ibubu asan lang baudaw banot banyak election kan bisa banyak lagi ke clean politik sa kapertay ko pagkapsi kakani manuhi banot handreng yung narangi kwa banuan ra ya kecing kala. We have to make a difference. Dare to make a difference. Jadi belum kita not. Barwanra ya ke jinya fair, pakai jin penye fair. Bat kata ke ke surga bangi yang. Bat kalau kata ke urim pakai jinak pakai jin sini ajeng yublay. Nirung sekali ke baran sama. Berkabang satu bat ke banyak mesin kolong ba. Uling sumbai ubolatet. Ulah say yang sok jo. Ulah say yang sok jo ka. Hakas nem arah jara pulai. Mariami ketua MA election. Mio hadu sangat kinajat. Nilai sangat ki MLA halam pisah hapo assembly hadu ba ka Meghalaya Legislative Assembly kala kandidat threat omdai kan ba kandidat ka Meghalaya kandidat kari India barakwai ummu kami kala bandong bahantai ha Meghalaya don ka party ka bayale election halam pisah don ka party ka banuk on pertaya ka clean politics ti haba kami kala yo jaka hagidon kejungi hangning is not of a plan Dangdon Gibriu hagari jongi dangdon ki rublay hagari jongi dangdon ki rupakat hagari jongi dangdon ki riu ijnai hagari jongi baladan nila kan ay kan ka message hagini Gibriu ki badan ya kan ka jo ka spirit ya kan ka jo ka komprakat ginla ban ay nagabanta kari ka jongi naman ta kataw what ni pun ya ka election MP but haka election MP ni kalasang ban resume Kalarung nakilay po rin ito ni konsensi nilayok ko rin ka jingjok nakilay po rin ito ni konsensi baka bang slow yung break kalaupan nang nila po sa larong nilajok deterper nilayak sa ka-NDC election nili pagkalastang bandrong kanigit yung hikay ka jungi bad nila pan-i sa kapartay nila lang kasok pan-i sa kapartay kung kaparti ya ka clean politics ka paniniyang te hangin po sila kadon ka discontinuity ang hajar al-Fusaw nijok na nila po isala ya ka MP election one ka NDC election niyarem no nang kaneka mantik kumutusok pi numero nga mantik sa nisa pi betusok hangi stay sa niya tung katuk na gisok taba usok don basok ubahaka way kasnam usok haway usnam para usok siyo don nang usok kung tabala siya na kung mataas na usok kung mahalo usnam way pada usok siyo kung tahu Islam usok biang hawa Islam upod biang usok asu tika ni ka discontinuity ka haplong gumne hapo sila kung no ki priyo ki bala Kristyan ya ka BBP ha ka MP ki kenriak no ha ka NDC ondang nilale ya ka post-mortem ondang habang nilawa ya ka analysis ki OM ka MP election bar ka NDC election kaya pher di ondang niwa kaya kata kajing pher ngisem baka ni kajing pedi pher kadai kabasyusna hamadan daki opponents ki jungi layalam bakla lagi pai ba jungi handa de piyay da ka principal da piyay da ka nongrim lara pila Kristyan ya ka nongrim juga BBP ha ka MP balay ke bapun kenriak no ha ka NDC handa nya mla bandan baki don sekiway ki factors ki don ki jingpun shoy ha ka tokopor ki bala khwai ki bre ki jungi bat ngim simlayo so ki jinjok donai kaya ka mga kuwa barwara akong kamesay sa imi nino may sakot hagay ka balabet nino pang sakmat
Nina pa isa kamat daga jing kamen. Sa tay sangi yung so ubam so. Nala udah muso so kumtum nilan kaway kabut pengin le. Tip sila sa bisa le na yan. Makata kalong niya saprek yung tudin so. Siya saprek na. Danan mo yung praktis kata. Sa tay sangi naladan yung so ubam so so. Niya saprek. Tinanga kali kita men kiyong balay na pisa saprek kumtum so. Wang tudin so dara pisa saprek ukundit. Daw kundit itit gijal jungo usul tu bapelan don kamban aktivit hangno kadon ke disconnect hangno kadon ke blockage nama kata daw na penbiang mahai di nutrien si ya bahagan ka message support udin on sami biang kiso tinikerman balang jong kane ka jingwan dagi kum ka party nila basa sisi empat ngin saprek ya kane ka konsumsi ban penkemal ban revive ya kata ka principle ka banging yang ban resonate ban ni pai ba kibara na po madan kanang bangin yo ay kajing job hagani ka jelang na soto na sibon papi ay ngaw no suti jelang BPP ngunjuk kami yo suti tiba gross bala kamlay bon jelang yo suti na dan bayo ne te ngaw ang taga ni nga penyang yo suti papi ay ba Joshua tambah onda raya kli kabut hak MP election by election ngam ko asyo ba pun ay nga ro suti ka community pun ay nga ruso. Uso ba tangtam ng community bangin say nang ni. Niya ya ka mamtam baga chamro ni kanyo na po sa konsumsi. Lawan payang ka purom jo ka sensar kadar ka bakruat ka basuba ka batiblay bangin say ya ki leaders ki batiblay na ka ka konsumsi ka jumi. Kata ka ka bangin community. Kasela ka ka palabanan ban say yo so nyam tra ubat yang tam mahagari kasi hakipor ki baladet ngamti pila e pulin ya ki history hangne kaladan kata ka international trade point hangne la jiyadi yati ya uso sabar do gani kari ka jungi sa kata ka baki ong ka East Pakistan manusia layati do to uso ubat yang tam bami na pori sala ba ndai ka mapipimi uso ubat yang tam pila pemi ya ki leaders ki bat yang tam hagajala ni kwa banyu i basa hisin kani ke jingtiang jong ka nam jong ka wan biang hakadur jong ka sensar kadar ka bakut ka basu te ka jindan ka mengi ki bamenta kalong ka jiya le ka jiya khon ni kum ka BPP kam da yano em mo kam da yano ngingim ji akun persya ino pa ya piong bangi akun persya ke NPP pa ya piong bangi akun persya ke UDP pa ya piong bangi akun persya ino em ka jiya khon jong ka BPP kalong kawai ba kang kawai akwa penya sai ha kani pi kani ka jinya kun ka bakiong ka competition ka dan bunjat handre ka competition ka bakraw tam ka pertai ka competition na ka jinya kop ka bakraw tam ka pertai kani ka self competition ka jinya kop dalade yalade udan way kuna school ha ko school Tiune kuna school ujuan baning kong baik man ki exam le exam si tensen mu nongkong mau le exam ko snem mu nongkong mau haka kelas ka kelas ke basan mau kelas bandri mau long baning kong baik le man kini ki kena school ki badan haka ne ke school kini ki bat hamduna ki ban lagi kaya ko anu menahap su hamadan do kapas mak stongha ki hamduna makli tiune kena uang babu ngan kaya ko ayo na manadangam kaya ko runga tigana ayo nongkong naman kini ki kena tang hongdong gat dong ngaru kempoi tiune babu uang karena mesuatu kum tambah bakal buat ya compete ya lagi bat kini compete bat ka potential jome compete bat ka capacity jome lana malayo nyo pau haka sistem snam mere banyo prapo na kenai pau haka kursem nama kata na uang ka self competition kalau kepotan kam nagalian jungi kum ka PPP ngidang ka self competition haka snam hajar apusau nilayo ono sangat nyapuai banong ini compete kapati kena menta kalau bangin pentang dia kasalang nyapuai danda tidak nyen pentang dia kena kabur kita ngelayo ang salang nyapuai balai punya compete berkiwai di batang kondong gak dungi jumpai pinyakan na ka prinsipal rumiyang pinyakan ng nono rumiyang hangno kata kaniya kajutang jongki kaniya kajutang kajongki kade kabasutaw namaran hamaran ubriyo ang kani ka jengit jong ka philosophy jong ka jengit jong ka traditional faith ka jong ka indigenous faith ka jong kiong yang rang ba ubriyo na tagyan ap jutang ublay na jero
Tinangangam ya kene ka philosophy kene ka bajeliu hanga ngam dai specialist jo kene ka religion de kan yam ngam dai ba tips pangkata te kena kan suat ka philosophy jo ka bedul jo tengah tibi yang rang ba ubril wa tibian ap jutang ublay na jorong kamut ayu kamut bakan ni kania ka jutang ka ba ubril usiang ukur hangne kade banyak connect bagatai ka ba ublay ulia kut mensua hakadoro blay laga kami karena kejutang ka pipiniang mabi kami ada ita ketika prinsipal ka juu ubalay ula kemri aja ka padung jual jutang tak jutang kambon pila ban piniang medur mabi layala election siapang kajing sakri ba ban piniang nya ka pandal ban piniang nya ka stage banget na kapisa ba ka bukum katagan niya ka jutang kanyan ka bukum kataga jad hangi ka BPP kambon ya hangi api piniang nya kane Tenrei karun kam hangde nomor bas kam sipri kadon kane kam pengat dia tekai ka pangamay benong golong ba ni ngiyang haga sensya kadar kabakut kabasuba ka prinsipal jungi kalong ba ngiyang bay haga nongrim kabali kabuyong ban ngiyang dagata kanongrim kat syabangin tema tara ko ke parari ni kom ka party niwan hangne ban khot yapi ban yawe pi bakane kadai ka madan thma kani kadai kamaran thama nim kwa ya pi bapin yang na gallery nim kwa ya pi bapin siyang ka na sarot pi ki pa ba haga BPP pim dai te tang ginong thabot larang ayo iya pi tang kumunong thabot ngadai rong yala mo babakla larang ayo iya pi tang kum ginong thabot ngidai ka party ka babakla mabi pim dai tang ginong thabot hangi ka BPP pi dai ki stakeholders pi dai kinong action mentah ka sansakara larang mabi Himiasin menta mangi kum ka parti kimla bande ay dan gibri ki boong ba banjat election na kini kisni don kambay ya kapisa Henry haga jingalak jumi kum ka parti haga jing hikay jumi ka parti kalong ba ningkong dan siya ngini ban job mangi ya kapisa nara kapisa kadang job yani ngini to ipi ka jingim kanampoy siya no siya namong ba kapisa kam don kam Henry ka don kam kalong bangin job ya ka badai mangi kiban kontrol ka kapisa ka kanon ka badon kam tenre kanong ka syakri ka jongi kam dei panong kanra ini ten mga taraw hakit hordang ni ngene kelang yalak ya kene ka juko kubor bangi sodamat ba kipai ba kinasdang banyo e kene ka jing sai ban ay ni ka jing karsan kum ka parti sa hisin ni khat ni weriti kum kaslong ka tao kum ka constituency ban wan shakmat ban ay ka jing karsan ya ka parti ka jongi ni man hungne tang nakabantakan ni ka by election te nila nagkaroon mo na kindiat sa pangu kandidat ubangi nila say te lalaron kam banyakran yung sa karan biyang ang daw kandidat hiu sawan sini yung paruanan ko turun po sini haga nagabal tak hindi te yung sawan te ban batay sa pangjong uro ngalahin yung marpangali atray hambun slam bagi tenre kan hamsutunak hi rada iwan tanari ban persay banyakan do marpi markman tenre kumong ang ipingi ka parti mdaday e tamang isuan na ban siya lak election kakamram jungi kalong hangne ban pensgaw ya kan norim ka bangiyang ban khot ban weri pi pa iba ban wan sakmat ya trilang ban in ka party hanang bangila ban priyo ya ka sensar kadar ka bakut ka basuba ka balarkam nagabanta gari ba ka jabari ko jungi ta slogan ko jungi ka bangiya kalong I love ya ka jingkala bakanwan give change a chance I love ya ka jingkala bakanwan hanang ba ka jingkala kanwan midan kam bangi ban kala daladi ya dari Nima kata what you community baka jingkala kanwan naki he saipan ka jingkala ka basisya kanwan naki reumadan kibri kibeton haka parti pra kini ki reumadan sudah pek ka lifestyle ka jongki pek ka background joki pek ka rukam im joki na do doktor Ricky benai ka rukam im ka lifestyle ka jongi ilong hasunda berpi upai ba tinama kata daw ngiso tu ikijin e ka kya ka son ka pia kendo bangi kwa bani trelang senda batri dan mga kata daw kana pian pini ka jingkersan nginla dan hilipat ya kene ka simsar karab jumi nginla kan penimpat ya kene ka prinsipal ka bangi kum kaja bermiyang ban nginla aga wiges ni kan penurlong ya ka jingpos ni ka bangi kum